Ha kajingela kai parlok kablalong hapedeng ki pastor bat kakenhun jong ki MLA bat officer kablalong hakatnyo tere unailur hamadan umroi kakenhun ki pastor kala sha pelim no da argola no hakmat kakenhun jong ki MLA bat ki officer na kitnak tekam repair ya kajingela kai football parlok lapelong da kajinga sengselok ki pastor KGP sinat sepngi ribhoi zone bantimi pisa nam da kajingra khe dap shispa snem jong ka Dr. H Gordon Robert Hospital bat bantei shu ban penhe ya katele jaka sumar nalor ki officer sarkar ki belawan menyim benda kilong nadu ubat DP walang chief secretary ke sarkar jela kat ba ki MLA ki belawan sim benda ki kinthop yo ba George Billingdo MLA ke Umroi ba Miral Bon Sim MLA ke Nongpo ba Jason S Molong MLA ke Umsning nang ta uba Charles Malngar MDC ke Mohoti uba R Kharbuki MDC ke Umroi Ya barok di players jong di arteri di Penhun. Kini ki government officer ilayo ya kaban tempura ya kijing mu jemi baro untuk organizing committee berkham tamne bagilio ya kaban pensingan kekasi kumni kumbakalong